Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. JetBlue mid flight. Boy just got. Mike Tyson tinju penumpang pesawat sampai babak belur. Begini kronologinya. Sebuah video yang memperlihatkan aksi Mike Tyson meninju seseorang di pesawat viral di media sosial. Video viral itu diunggah akun Instagram @kabarnegri, yang memperlihatkan Mike Tyson tinju penumpang bahkan dikabarkan hingga berlumuran darah. Dalam keterangan pada unggahan tersebut menyatakan, bahwa pria yang diserang telah mengganggu Mike Tyson. Video Mike Tyson meninju seorang penumpang pria di dalam pesawat hingga babak belur dan berdarah tengah viral di jagat media sosial. Lalu bagaimana kronologi mantan juara dunia kelas berat itu bisa menghajar pria tersebut? Dugaan peristiwa itu terjadi di dalam pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional San Francisco ke Florida pada pukul 22.30 waktu setempat. Laporan TMZ menyatakan bahwa pria yang diserang itu mengganggu Tyson mengambil selfie dengannya dan terus mencoba berbicara dengan petarung berusia 55 tahun itu saat dia duduk di belakangnya, tulis unggahan tersebut. Sontak, hal tersebut membuat perhatian netizen yang menyaksikan video unggahan. This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. My dog done got lit, man. He over here rapping with Tyson. Mike Tyson trying to give us some shrooms. You don't know how to act. Tyson looking out, man. This shit crazy. He should have never gave you his money. Peasants. They're peasants. Hey. Hey, Mike, come on. Let's go stop back. Let's do the horse, man. JetBlue mid flight. Boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got f***ed up. Just trying to ask for autographs, man. I don't know what happened.